دما خوش بده برنامه دریه دن جارا کدن ام بهفرنا میوان ما ایرو نزیر ملای نویسکار کرد نزیر تبخیری هاتی؟ صاحب نافری ده بس باز نورمال دما گو ام دست پی دکن دست به برنامه که دکن ام دست پی که دست پی دکن لی اما از ایرو برواجی دست پی بکم و از پرسا چاپ کرنا پرتوکا بکم یعنی کسی گو نویساندنا کردی یعنی دشوپین دزانن گوش دمک دریج ده تو هم هلبستی هم چیروکی دنیویستی لی حتی انها بر هم یک چاپ کری تننه اما جوی پرسیدست پی بکن دور امی وگرن هنکی بر پاشته يعني براستيش بو ميجي هنكي ولو كيماسيك مزن و برهمي من وقت فرتوك نهات الشاب كر لا شو سببي ويز فقرم سببي وي سركه ازم يعني د بيشي داويد جبر روشا چاپ من يا كردي بريجي ندبو علي كاري گويا دسگه هكج علي كاريان بيسكاري كي بكلي خوياي بيتر سببي ما دسگه تنه بيجي مروفت كاري يعني السبب يعني مفقر شخصي يعني لجارنا چه ولو او رامانك با مروف چه دبي هزارا پرتوکن وقت دنیای ده پرتوکن ویژه‌ای تین چاپ کردن گلو اف هزار پرتوکن ویژه‌ای و تین چاپ کردن و خوندن کارن تکری ولا دولاب جیانی برو به هز به پیش رو ببین يعني جانا افرامان مرچه دبی از بیجم يعني نویس دنا ادبی ویژه يعني کاری هست خورد بکه کاری راکسیونی چه که کاری تقینی چه که لینی کاری گوهردنی چه که دوی تفگرا و آنا دنیا کفت لفتک مزندهی و حرک پاری کی برخوفتینه و باندورین سیاسی و هیزن مزن يعني نویسکار ولو هنکی غمگینیه که چه دکه جبولوجي ولو او حس هاني مرشي نبو از بدم دون مسألة شاب كرني تشما نفساندني بجهرتني بجريد بجهراندني بجريد دي يعني باوردكم يعني دما نخاصم وجاء افيك تمام يعني مثلا جهرتن وقت يقول جهرتني تشتك شينك از نابجم يعني بلا وجاء جهرتني شيك راقهاندني شيك ناسكريني شيك دانو سندنك فرا شيك انسان روحي انسان دخلقيني وانا بنجهي جوهرتنين اللي جوهرتنا سركه قلت كي لا ويجي جوهرتني شيت كي ابا نرينا عملت ليش بو يعني از چاپ كرين يعني مساله دويد انه نيفسكاري كورت بيتر نرينا انه يعني وقت تشتك وقت البرتوكا خو چاپ دكر برهم خو چاپ دكر يعني نجبو جلك بيتر جل چاپ دكر جبو شخصي خو چاپ دكر نرينا يعني زدت قلمپری و نرینگ کارتینم لی پرانی يعني نویسکار جبو شخصي خو چاپ کرد يعني نج جبر چه برهم قصی ندهات خوندن هو قصی او زمان قلسیا زمان او گشتک جی ساده من گو نبون ولو هزی که بدر من گواز بدو چاپ يكر لي حتى رادية كتبين مثلا افيك دواجي يعني يمكن تشتن هم روح بريجي تير دكرو مثلا دزگاه ده هرمون مريقار تيت شابك مثلا كوفار هبون انتريت بداويه او يعني تكاري مالبر هبون او جي تيرا مريد كي ومرين كي نفسك تيت بسيني اللي انا بشي غهرتني نقول الرجاوات شيبوني غهرتني الباكور مزن شيبوني دواري شاب مني دواري خوندني دي يعني انا استخوازم جاتشي خود شابكم يعني باشه بري جو ام بين سروي الفيدر حتى راتيه كي نتشتكي ام بيجن خزائيه کو نویسکارک يعني جبو خوش برگو تکریا مثلا نفساندنا وجهي ادبي بتر گریدای يعني آلیه تاک کسانه هندره انسان دما گوتشته کی چاب بکجی يعني بلاش بو خو ابنای و معنی گو تنج بو خوی کار همش بو به همش بو راست بس از وقت خواه وقت نویسکار حتی انا جوی اراده هانی و از نویسکار و از برپرسیاری نویسی هینکه می اوجی خونه دیتی وقت خواه پروژه نویساندنی و پلان کرنی ما اوجی الباخوه هینکه ولو زیده ندای راستی تناس کرد يعني اوجی مثلا قلتني وقت تواضع وقت كردمي با كرد آلية كي متواضع لا هيك راسيان يجي ولا يبرس قبول دكم ليد آلية ده هجر وهابي يعني دماغو هلبست يانجي تشيروك تين بلاف كرن و نابته لبنوان هي افان قوتنيته هنكي يعني لبر آغيد يعني مادام
وهاي بدويا بنفساندنا تشيروكا كي بلاف كرنا وشي قالوا يعني أهل بستك لا يعني أزداد أو أز يعني وقت مثلا نفساندني دبيجا كي واتاك ويني ده يعني نفساندن جبوتش دنيفسين يعني جبوتش بنفسان يعني دميني جا أو ما جا يعني وقت رامان تر فيدا بوت أو رامان خوارقران نفساندني يعني تباني كي تدك شريكي تقول بيور الراماني مبنا شخور فارذك يعني أو البامري شيء ده بنا وقت دريكي بينا هب وروح تهنكي بيتير بك بلكي تنمع دريين دني جو نفسكارن بياني گوژه وک پروژاک آبوری یا پروژاک جیانی کسایتی گو به مال و ملک و قصر و خوناق آباد کن بلکه الجم کرده تنه يعني تناس كده ما يعني تاني شيء او حسكرنات او روح تاني حسكرني او داخوازات تاني مساعدني تورجري نسال كاغتي ورجري او آلی کی دیجی جواکه که پاشکتی دواره زمان ده دواره جیانی ده دواره وجهه ده و تکاری به هم کی يعني كم زيادة قاوة كي يعني هنكي نجي خواتي خمس تيجي و تقارب في مسألة بقر يعني هنكي دیگه لگو مریه بنویسیم یعنی چما مسئله از وی مسئله بکر بحث نج برگو تنه بوی رنگی از وان برگو دواره مسئله نویساندنا کردی ده قدا نویسکاریا کردی ده زنک نویسکاری کرد ناست کم گله کس بوی رنگی تفکرن و تشتکی جی چاپ ناکن ولی تولوژی نویسکار مثلا زمیناکه که بدم چو رحمت رزو اوسی همون يعني نویسکاری کی کردی کو پشتی گو چو از باور دکم موشنخانه لیسه بو چیروکی وی چاپ کردن وی رنگی یعنی وقت دیارده که ناف کرده ده مسئله هی مثلا تنبونا خوندنی روشا هی روشا کردی گو دبن افهمو وقت آستنگ شخوار دبینن و برهما چاپ ناکن راستی امی از وان آستنگ آوانا از ناکم ولو بهانه گو بجبوچم چاپ نکرم اولا يعني دسبي كي جيمو كيماسي كمريني شخصيه غاية ناسكر جبو خوز بيجم ليش بو لكسين دنجي يعني ماكو مسألات تنبليه تناسكر يعني يك رو دنيا بسينو دوسته جبو رحمتي رزو يعني وقصي وستان سر زمان ليكولين او كر يعني دوكا هر تشابك وبرتوكي تشابك دوكا كيكا لوان بلا بكيجي يعني هنكي او نكاريوي نوظيفاوي مريل بريكي ولوجي دكبر ناسكر يعني دزگاه دهبن روزوی دهات ناسکریه کی نویسکار دواره زمان دو خود وستینه دواره وجه دو خود وستینه گرک لی بگارن بیت جمر لازمه يعني افجي هي يعني وقت دزگاه تنبن تنكارش بيريكا خوش بده تر چابك يعني جبو يك وقت رزو جيانا وي تزان بي چاوا جيان دكر نكار فراج البرتوكي خو بده جار وقت فارسي البرتوكي خو فوشه يعني مچوا چ معنى جوجه يردمين جبوينا اديتنا تدكي هيج بو يعني انا هيك انا زبلت مسألة تفاي روشا كردستاني عام يعني انا هيك روش بيتر زلال ده دزگهين نتوي بنگهين دواري زمان دي آباد بن روجاوا لباكور لباشور خدمك دريج بيوالي دوان گاون آبيتنه هدي دزگهين چاپه منیه چه دبن دزگهين بلافکرینه يعني انا هنكي روش باش بويي براسي ايگو جا نویسکاری گو گاوا خنا بيجي مري کارو بيسمجدار بك يعني يا بنويسي خنا باوره يا او هستي ويني هيفيداري قلسن ناخوازه به گاوه بابجي يعني از بيجم هدي گرك جامري به گاوه به اكتيف ومري زوبزو قاضي خبابش ودود جنين كي نفسي مري جو كم ده بنجي يقولوا مري ده بيوقع قيل دماوي شوي هن تشنور جهنم يعني تشروك هن دماوان شو وقت ويد نهات شاب كده نهات خوندن تو انا شاب كي يقولوا بكي طعمه زيادتنا جيش كتير نقدر بلكي اوجه هذا بلكي وك نفيسكاري وان شيروكا البات هي ليجبو كسكي دن ياجي خوندوانه کی دبه برنگه کی دن برگو وجه سرکتی از باور دکم هر دمه الحرجی عربی خوندن هنا دناب نفساندري مريد بلكي تبرتوكي تشاب بك
چروک جی ولو او تشتغل تعالي زمان ويتدا بس حمي باوريام بكي نورو بي لي يعني وكاس بالتبي تدبن دفي وفي مسألة دي جارك مريد برتقانة يا كردي بيسكاري كرد جي خو ببيني ونابي خو بخورتي تخي يعني هجر مثلا جبوتا خازن هنا كسر جنانيكاريات جنيزيك في راوستن في مسألة بيتي كلية شاوا دستك مادام هنا كي وقت مروج أخفتنا تتي دقيجت بمسألة جهران دنيا بمسألة كرنا تشتكي بالرولكي بتفاي رولكي يعني دماغو يك في بفيرنجي بفكر جويجية بيتر سياسة بيرامرو يعني جبوتا مجول بونا بفي مسألة جكوهات يعني دسبيك خبك يعني مسألة دم مجبو يكي بيسكار بلكي جبو يكي بيتر هستي بالتنك يعني منو راسك ترسك دم ولوي يعني قوتي بيسكاري ألمان دي بيجي هالبزباني كي ألمان دي بيجي يعني دي دم جيان كلني لروج دريجه يعني راستيجي تجبو حفتاكي بفكري وقال لك دريجه نه اللي شهر سالي تشويد بفكر وهو دو بيربو يعني باستيج مريفت قارج جيانا خوي زاروكاتيه وعامودي وخربالغه عامودي او جيانا زاروكاتيا ما ودان استندنا تاري وايدي يعني مريت حسي دو بيربو اللي تتقهرتني جياني حتى انا درباز بي قال لك قهرتني مزن شيبوني يعني دم بتفجري وقهرتني ارتي قريدان يعني از وقتني بسكار دمالباتا كده بيتر خوندن هبو برتوك هبو زاروكتي آمد زماني كردي دمال آمد دهات خوندن يعني برتوك ديوان جزيري هبون جگرخوين هبون حتى هنك هجماري هواري هبون باوي ما آبي ما دخلت ما جهدي يعني بريم تكب من هند بستاني ما هنك هالبستي جگرخوين أزبر كم خيداج من غيدي روسار وبرجمدي بزاروكتي ما أزبر كم بريم هرد بستاني يعني أف بيتر يعني هشتي يقولوا مريب زماني كردي بيجريدان يعني بابته مسألة ملبو ويعني از باور دكم در دورك فرح جواك يعني شو برتوكي قد هاتن پیدا کرن لجم وان ملا چبون بيت يعني برتوكي ايه مثلا برتوكي واني ايه اولي هناك بزماني كردي ابون بتيب عربي مسألة كا اولشي وتشلو كارب دسميج بكو تشلو ميج بكو تشلو تي عبادتي بكو وانا كش برتوكي ولو بكردي ابون يعني دخون دنجمر هم زاروك وردا هبون يعني برتوكي ولوجي هبون لبرتوكا آبي تم تكرار دهات خوندن بيجو يعني للسر بسكينه تاني ولو دهات خوندن وقت بقيت روحي خورد بك مثلا هالبستك جزيري حرو دهات خوندن يعني نه يعني جبو تجي ليجو هدار بك بين هاني يعني يقولوا وقت إجراني وقت جبوتا تشابو الودري مثلا بابتا تاني أو دخان ناجي جبوتا ملاد يعني بعد من مالي دخان آبي بدخان بري بدخان نورمال وقت بين أخو فكي بين أخو تشكي بكي تبي كازي شخور تراج ديوانا جزيري تشخور هالبستك يا بخويني هالبست يدخون دقيقة خو بلندكر وجانا آواز دداني أو دداني يعني جبوه عزيز خوازم بيجم يعني زاروكتي ده هنكي قوه مري سر هالبستي وسر ويجايا كردي وجاد شبير كادو جيران ودوسر وك جيانك دايكتي هنا اولو تبقيت قوناغا دايكتي تنه دروازك حر تشتولو بهدر بار دكر يعني دريتش حركه سير بكري بو حركه تشتغل بكري بو جوكن روجانا مريج دور دغوتن اولو تشن رازن تايبت زيده بشارتي تدعم يعني او هيشن قلت ولو بنجهك بتربيه خلقان دين دواري تشروكي دواري ادبياتي دوار او انا قيد دسبيك جمره اللي جبو دماغهم تشون دبستاني وجا كيما به ما ناس كر زماني كردي وكردايت ياما بجولش دسبيك دي سبب بنجدستيامي مش هنكي بتشوكاني دا ناس كر يعني بلكي ما بني تشروكك خوجين دي بسانتي
دما خصنا از هرم دبستانی سال 60 و 8 واند 7 سالی بود 6 از ناف ماوی متى بون اجنبي وناوي مراكل وناوي متم بون جا دبستاني خص ناوي ما بس قيد بك تومار بك كريب كيمي يعني مرهات امبر ناوي الجم ديري ناحيه تومار بك لا يخوش بقران ولا يخوش تومار بك ناوي لا جوان بو جا بير ناوي في تشي دين ناوي مداني ناوي رسمي نزير ولو وناوي من هادشي جو جوان وجوان شي جوان بتاعي بزمان ما مجيب فيلم ذكر بيقول شيء يعني يقولوا مدي ما عاد كريبه يقولوا نخوش بو ورابو شقام كلي خز جو ناوي بك علي هلا ناوي بك علي الشقام شقام اللي خز الحكي البر خدها يعني البر خدها يعني ناوي جواني رابو شقام كلي خز ناوي حتى انا جالي كريب كيما يدوس كيما والمال ما جوان وقال لك لا جوان مال جوان ما يعني دود هيدي دي مالي ناسكر زماني تبلا سريتي اجنبي بون ناسنامات بلا سريتي جياني مجاهدي دي مالباتي دي مسألة سياسي اوانا كوير بون يعني جاكت قوناغا دبستان دود قوناغا دسبيكا جو بري بري هر يونيفرسيتي مجاهدي هيدي او هستن اي بيتر نتوي خرط بون الجنبي جاكت لما تشوف قناغا يونيفرسيتي جاهنكي فكر جبري مريض خص بالي فكر دلي كولينا بك جا مريض خو كوير كر يعني او هستينا تويني جو گرم بون الجمع جام كان فكري مشبكن جام ايديولوجي قام ادبيات جهاني بيتر عاليه سوفيتيه مخوندن و سوسياليست يعني اوانا جاك الجماعه شيء بس خالد بساله دست نشان بك نزيل في دريت حتى بكالوريا العمود بدور كيجا ساله شو حشتي دواد دست بخوندنا زراعتي كرنا ويدك وقت ما الحلبي مخون جاك دورد ام دي مساله او حسين توي جات اللي قرينات تشروج في زور وزحمتي وتشرو تكارف رزقار سكاوي شاغج هنا كي تشبيتي وماركسي وانا قشتك جوي مساله د سبيكر وجاك ما خوندنا مثلا شي خوف خواندو ما بوشكين خواندو بيتر ابي ولو ما خواندو دار التقدم دار التقدم ما وقش خواندو يا كما مروجانا او تخرجنا تخرج خواندنا اخواني لينين ما وانا وجات وردگاران و برودرشتون جواک مچید کردن و خلک چاندی مچید کردن جاری میک دکر برپرسیاری خلک و کایرو میسر فلان کس و سیگموند فروید دیرات جار که بهدورا تیجی ام درک دمکی به هوری برای جوات عمودی هر هفته لسر کسکی وسر هناك وسا يعني جاكي او تشتغلوا فكري ورامياري الجماهير خلقين جا وخدمي عزيز بيجم يعني بتشك عندني بس عندن بس جبوني نا بلان كريبو نا مشروعي كي وزمن انجليزكار يعني بس متشروك انجليز عندن ويدا متشروك خبر كي بلا جينات كرن بدي دايما فرتوك كوبارنا بلا كرن بين سركاري كوبارباني اللي بدي متخص از برسكولو دبالا مدي مثلا انا دما مروف لنفشي هواري دنر جلالات بدر خان ونفشي يقولوا الود حموج سياسته يعني ابكارم بيجن بروجي واي سياسي تيكشو وهاتن افكاري هاني زمان وجا يعني نور الدين زازا ولو عثمان صبري ولو جگر خوين ولو جلالات بدر خان وهروس مثلا دماغو ام بيجن سر نفشي و دي ساجي او کسی گل لودره بدستکی سیاست بدستکی وجه و زمان و ادبیات تایبتیاوی نفشه گو تقال دک مثلا سال دسپیکا سال هشتی دولو تکلیاوانی بان هر دو عالی ارچابو يعني جبو كردكي جو روجانه تهلوكي ده جواكاوي وقليوي ونتواوي يعني وين بيسكارك ويشلو كاربه دوري قول جديبلا جواكي رخنا بكي بيشكرياوي بكي يعني اف نرخ نكرنا جواكي بآوايكي يا نرخ نكرنا سياستي بآوايكي ديركت جبوني فيسكاركي بيبر زحمت به فيسكاركي كل بكي انا جبو جواكي بيشكتي ورونشتي به وجواكا اوروبيا
جو استقرار تيدا يرونشتي بنيفسكاري ايه نوجنيه كار تقينه شيء وكار الهمبري سيستمي والكار حتشتي بك مش بو انسانك يكور جو ملت تهلكه دي وخطرك مزن هي وحرتش لبرت شونيه يعني شغين نيفسكار تكوشيني بك تشتك تنهي بيش ابي نارينا ما هذا يعني جو بقول الدوستانيك دنا قضا سياستي ونيفسكار ويجي شيء نيفسكار وهي سياسه واحد من دوستي هاف نما بكي بهدور تكيلاج يعني تكيلاج ويشي بكن يعني سبب بنجهين قوتي قارب حرد وكاب هدور بمشينه بقي تتحضر على سركفتي كده بس روش فيناش تتخواز يعني نارين عمد و دامي حشتي دي يعني بيترشبوا او فكرين شورشجري سوسياليست ماركسي لينيني او جاي آليست او باندورا او تاثيراوي او سرمدي مشيان يعني دمي حتى ام چروك خواني نيفيسان باندورا چروك تشي خوفت تولستوي چروك كويني يكي سيوي ونظام شاوال ناو مالبات كده غلامتيت كو حتى نظام شاوال بيجي چروك خوامات من باندورا نيفيسان يعني ام لا يوينفشين كنت بتشافين هال چان داوي چاغي بنر دیمانک چاوا درد کهوه مثلا مروف ویانجی او کسی گو او چاند آوه چاگه هنه که لسر وین نفشه هانه فرض کربون و بری وان دابون و یالی نای خواستن گو هنه که سر خواب بسکن خرخنه بکن یانجی خواب او باندورک چاوا يعني از پیجا آلی ولو گرانه آلی ارینی يعني از بجم او دما آنا به آواکی گوت هر تشتي البرچاوي خو بك بلان كجر دينه تبي اجبو فلان تشتي بنيفيسين متش كسايت يا خوش بلا بك و نيفسان دن بنجهه وجوهره وجهندره مريته تي وجهك برزعيف وقاستي بنيفيسين وجبولوجي ازبيجم دوان دماده نيفيسين خالصون تبي هما تشقاسي مدفك دراماني خد البيشكتي بنجي تجبو تشتكي دين جبو تشتكي دي نيفيسين تنجح هندري خد نيفيسين تبكي تبي از قالك رامان بسري تدهرون من بين بس رامان اقو خد بلند بكي تناو دي نيفيسان تنهي تديت الهمبري جفاتي يا الهمبري نظام شي الهمبري سياستي الهمبري فلان فسي تو فتسان اللي اراسي قالك او اقو سري خالدتي تا او بنيفيسان دا جبو انا جاز بيجم يعني نيفيسكاري جو رخندك او دهلي پیشکتنی و تقیینی و چیک او انا جبو جواک انا اف لازم لی از نابجم برا دوری مسئلین ای توایی ای گلمپری ای درد و ای شملت جرم لی درست خواهد ما بس تاتا برخنه هلکی فهم بکم جواک گو رخنه دکم هر تشت بین ناوی رخنه کرنه دتی کرن لی يعني بيوان وي رخنه هنقلو ياجي هما هر تشت بس بري خو مروف بده جواك كيا سياسته كيا شو مروف يعني لا وايك الهمبر وي مروف بيجي مروف رخنه دك لا يعني رخنه كرنا جواك يعني مثلا تكلين جواكي ايغو هن ايد مالبات هن ايد نافبرا مالبات ودردور هن تكلين باجارکی گوت ناز که تلیم زنبویی عشیرتی حتی من پارتی و سیاستی وانا توان تکلیانları paşkatına döndürüyordu, paşvaruya döndürüyordu, tekliya danıştan dina bijneri, narina jineri, تقرأت النفيسكار إيجو خبيبيني وكنا ينكا جواكي وبيشروجا جواكي جو سروانا وان مسألة بنجهين مسكني نكاري رحنيشي بك يعني از وك هلبستان جاز بيجم يعني هلبستا جو نكاري بآواكي جو السر جيانا روجانا والسر كسن جو برانيا جواكي تمثيل دكي تبني بسيني ابدا تنكاري بغهرتن يجي بيدن برچاوي خو يعني براسي پر حتى تصرف فيلسوفكي بتشتكي بيجي بس قال لك زحمته هر سر يكي جودكاري يكي سر كاركيركي سر جنك مالك دي قد هندر تفتس قال لك زحمته كاري بسر بنيسي بس سر فيلسوفكي كاري بيجي راحتي كاري بنيسي يعني مثلا جوان رخنه في واري دي
يعني از خوازم وان مثلا بهتر دست نشان بکن يعني نه مثلا ام بیجن تکلیاب سیاست دی جا ام تکون واره سلوگان دی و دوان دسالی هشته دی بهتر او حتی نوتی و حتی آن جی و تکلیاب سیاست رو کتواره کی سلوگانی هم هم ادبیات و چیروک و حلبس و ابیدی يعني آلية سلوغاني آلية دنجي آلية دنجي آلية دجون وخبر وأوجي حرد وجي أوانا قلسبونا وجي دس نشان دك يا ديجي تشتكي ديجي جارنا مريدي بينه يعني بلكي الجم أكيد في تشتيزانه نيفساندنا گناه فيلم كرينجي هي اوجي پیدا ده يعني اوجي قلسبوله نشانه چنه او نشان يعني براستي جي پر راحت پر بسيطه گوت هوك كي بني بسين گناه فيلم كده لي پر زحمت گوت کار بسر يكي بني بسين گوت جيانا وي ورو شدو لك او نشان قلسبونا ويجي قلسبونا ادبياتي قلسبونا هلبستا گناه فيلم كرن وجاني فيلم كرن از بيجم وجاي قلس ضعيفه مري جبو تجربه كانت متخصص حردو جرين وجايه جو جه كرتن هلبستو تشيروك يعني مجولبونا تيابان حردو اليان چا بيتر كيجان يعني انا جبو انا از بيتر خونيزيكي يعني روتينا از آنا تيدم جيانا آنا غوستيدم آروجانا از پر خونيزيكي هلبستي تبينم هرجي هنا كي باكش دقاق الفيدر مسألة بالا خود ده الجمهة مهما حركسي بهلبستي دست بيت كندور تين تشيروكي يانجي روماني ياولو الباتا تقول دست بيكي تشيروك بو دور آنها دويدما داوية دي بيتر هلبستي جبوش رزان يعني بيجبوت شورو چي بو براستيجي يعني بس از بقي يعني دسبيكي دي بلكي بتشك مشكي هلبسي مدني بساندن او بلكي مسألة حسكرني ونظام شبه اللي مسألة ولو راحتيا فكر وراماني وتكيربونا تشخر سر مسألة فكر وآوادك بيتت كاري بتشروك بنيسان انا بيترس خونيزيكي هلبسي بينم چما زولو بيتري كيليكي ايشي جمع پیدا ده يعني هلبس يقولوا او كيليكا اي شيء بيتر قردك نوك تشيروكي وروماني بينك فراجي الرازم يعني بلكي تلقوا هلبس جي تكسر دميني ودمي ودريج دك وجانا بتر هبوك درو تيجبر او ايش هيا دريج دك او ايش هيا مثلا او برين جواكين حتى برين غمجيني برين كيفي يعني برين نتوي يعني برين خيانتي يعني برين انا قشتك الجم كردا برن الجم ريجي قال لك برن اف اشاعه يعني دهيلن جو بيتر از انا خونيزيكي هلبستي ببينم براستي و داخواز جي ولو الجمع او هي داخواز و تراجيديا رحي مجي ولو بيتري نيزيكي بي يعني او تراجيديا دناوا مد و نيزيكي تراجيديا جباكا كردي يعني هلبس بيتر قيز بقيبر سباوي جمردده نظام أزبي أو هي. برسامي دل سر مثلا جهرتنا جي يعني كاره مرفت كاره سجيا ولو بناف بك يعني عامودة بشتوي حلبة قناغة خندني بشتوي. ديسا عامودة ديسا. عامودة ديسا مثلا دركتنا درفة ولو تو كيجا سالي دركتي درفة شو قصة تشي هو؟ ألمانيا يدجي. هما كبس سالان من هذا از دركتهم. از جدما درکتم البرلین جیان دکم گوهرتنی وی درکتنی بخار آنین یعنی سر تکلیات سیاگو آبت سر تکلیات به نفساندنی رو یعنی بچه عالی دچو مثلا هنه کی پاش دو گریا یان پیش دچو هنکی پاش دو گریا یعنی وک برهم و پربونا برهمی به پاش دو گریا لی وک میاندنا تیربون و زیدبونا عالیه و جایی از نرینا خواهی بسر خب بکی یکی دل بخوندنی که دلی بناره از بکی بیتر باش بویه یاد هنه کی ده بالکش مثلا نورمال دما مروف دبی مروف ج ولاتا کی دبن هر تشتی مروف لی قد خیدر که ببر بولاتا کی گو آزادی و راحتی و آرامی لی هی وک ولاتا کی اوروپا هنه کی او ببا آلی کار گو بیتر یک
آلیه برهمداری زیاده تر بکه. یعنی از بیجم یعنی نویسکاری جبو نویسکاره کی نویساندن جی نکلمی وینی بنگهین جبو نویساندنی. يعني جانا هيك دنيفيسيني نزاني بالكوي براستيجي وقت هيك هلبسه كي دنيفيسيني يقولوا وشورد كفريكي اوري نزاني بكدر داياوي الكوي ارمان جاوي ريتشي والكو داوي والتشتكي دقاري ونزاني بالشي دقاري دي هلبسه دي بيتر ولا جارات شروكي تجي يقولوا شي دي نزاني بالكو دقاري الكوي پیرگی وینه یاده به پیرگی وینه اینتین پیشیاوی او وینه بیترنیزی که رحیوی دبن وان وینه آوردگاری نسک نیفساندنی yani nizane beyli koyuyor yani ja belki problemi jiyana rojane و jekir zede debin و ji qonağı ke derbasi qonağı ke debin hinki yeki sekinin yani ji dem ji civak ke hati civak ke dev civak bu tane hud betina kha ve civakir tevli ve civakir be hinki ve civakir naz be ke hinki dem fazla tişki dereng ke qonağı kha zaki jbo vina jbo niviskare ki hinki sekinandin yeşet ki ravstandin yeşet ki mücahit mezin de bir tembelbun yeşet ki mücanifsandin asası xwediji hazilik je lazım. Ne goya ki de vela zehar müşvar bin tava hay garune müşvar bin isim benda ilham ve mukaze bin isim dawle yani rastiji nifsandin kare yani bir kede te rundi te pelber xwedini te mase deyni te hazır biku te bin isim te kharabiku ulo bike yani bu je lazım. Yani evci cana qonağı hatta qonağı ki tesir eledi. Böyle nezir aliyedin mesela karu bari bejin rojdemevani و مجولبونا بدرخستنا هنا كوفارا و هنا کی تجربات دویاد مثلا کووارا درخستنا کووارا روج داد اگوب کردی دردکت لقامش لو از باورتم دم تکارج مر بحثا وی عالی بک کیجان سالابو و چد وی وارد تکر سال نوتو حشتا نوتو حفتا واند يعني تبقارك روشنبيري جهيلا كادرين بارتيا كاركيدي كردستان روجاوای كردستاني تخواستولو كاركي ويغاري بارشن يعني تخواستولو روشنبيري عبدن سرفدو كون بكن يعني بيو دمدهن كي جي راوستاندنك هبو كوارين كردين درنت كتن او هبو İcak Roşenbir kom dikrin civat juan çe dikrin kameri karib çibeki konferans açı ki kovara derxi rojname der rojnama ke derxi per sevile dahatin kirin yani ejdar teblivan mesela de bu briyar khasenden az dudama o briyar senden az ned navi ve komede bu kovara rojda derxin hejmara ke duvaji belki yazemiz ned navde bu Haval kabu navi nezir sulu belki tijvi nazır ki anal suyu jiyandı ki vi beter efkar kir de despekedi و هجمارا كيد دوار وان درخست بهنك روشن بيرن در لباجاري حسكي دمان قام شو دمان مستعد عبد الرحمن ازوي بيرتي من القام شلو او وي بيركار كر او غاوابيتن هجمارا سياو بيبي اجي تبلي مو ما ابكو برا هاني دسبيكر مدرخ وجا قالك روشن بير نيفيسكار كارو باريوي رابون كتن كوميتا بين كاري كوفاري بل هنا كي سر يعني ما بس تنجبت بس هنا كي بيخو يعني كرجي سر روشا چاپ کرنا يعني كوفاري كردي و چاغي يعني ودمد ولو راوستاندنك زماني كرديا بو بتري يعني چاپ کرنا گو هبو ج پارتي و سازيين سياسي دهاتن کرن يعني او سازي و پارتيين ما بهتر دوي قناغي بري خدان نفساندنا بزماني عربي يعني كوفاري واني قو دردكتن نفسي وان دردكتن بلاغوكي وان دردكتن بعربي او عربي بيتر قايندان سروي بلكي كوفار دردكت بكردي جبيرا كي نظام ناغي چبو
parti ki derdixist ew jî yani salê hecmarek derdixistin ya derdixist yani nivîskarê Kurd hebûn li hacetî got karibin dengê xwe fikrê xwe Kurdî agelkî dewam kir li wê derê stêr bû stêr ser wê dibûn Îca ev biryara roj dihat derxistin yani biryarek beşê wê kapçı rengî bi ev kovar çi awî bi yani kovar ne jê xwenî berî xwe bi estakê bilindtir bû ne wisa bû yani ew jî wekî dibûn beşin folklorî bûn beşin çîrokê bûn helbestê bûn hinekî rexneyî bûn hevpeyvîn bûn vî awayî bûn ne û bêtir tasîra êgo karî bû tê dikar bikira mesela diwarê ziman de hinkî belkî em jî qels bûn zayîf bûn me bêtir me pişta xwe bi Ferîdê Cizîrî bavê rojnamevan Binya Cizîrî me pişta xwe bîrgirê davrastî jî kedikûnî mizin divê vî warî heye yani behsa rastkirina zimên ziman heta nerîna wî di teksê de ew giş nerîna xwe wî jî dida em hevdor diniştin komîta me debûn me dixwend nerîna wî me distin û nerîna wî rastî ciyê hurmetê bû û hinkî kwîr bû vê meselê zimanê wî jî baş bû carna pêşgotina kovarê jî wî dinivîsandin yani her wiha gelek hevalên nivîskarin dî jî merkar kirin azirşwêş demekê ket vê meselê de nivîsan têkiliya te bi kovara Sorgul Yago bi Erebî jî li Libnanê derket hebû gelo têkiliye me têkiliye carna berhemên nivîskara me ji wan dişandin têkilî me bi nivîskarên herêmê dikirin diçûn cemana em bê çawa û yani ew têkilî me dikirin bes wek nivîsandin wan re ew tişkî wetin di çarçova belavkirûn nivîsanina zimanê Kurdî de em hinekî ser van her du salê dawî ez dixwazim pirsek gulo min mijûl dike û bala me dikişîne yani di demekê de got mesela Kurdî li Sûriye li Rojava ber bi pêş ve wilo diçû li her derê behs tê kirin û Kurd jî wek neteweyekê bi awayekî ji awayan gelekî yani xwe danî pêş lê dema got zimanê Kurdayê dan û stendineyê nivîskî dinere tu dinere zimanê wanî siyasetê zimanê dan û stendine hetanî bi hev re di nav xwe de Erebî ye ez ne behsa zimanê axaftinê nivîsandinê dikim yani hetanî çapemenî di vê meselê yani ji hêlekê de eger em bêjin ji hêla siyasî ve mesela xwe yî neteweyî xwe perçe dikir ser ji hêla ziman de bi heta niha kêf awan bi zimanê Erebî û zimanê van serdestan bi hevdor din û distînin divê paradoksê çawa şîrovet tu nivîskarekî Swêdî min berî demakê meqalek li ser xwe navî nayê bîranî dibêje zimanê Swêdî û zimanê wînî Frensî ama dibêje wek keve zimanê min lê divê dema wextê ez tekstik wêjeyê dinivîsînim zimanê min Swêdî xwe di pêş ez wî dinivîsînim divê dema ku ez nivîsandinek elmî ya nivîsandinek lêkolînî diwarê tişkî dide bi zimanê min Frensî dikeve pêşî yani çi ji bo Kurda ji bo meselên wêjeyî ji bo nivîskarekî wek me wek te ez nerîna min hevaya wextê tu bê teksteke binivîsînî ji ber xwe ve tu zimanê tenî dayîkê wê xwe bide pêş tîbêtir karibî îfadayê bikir çima ji ber bingehên hezkirina mirov ji zaroktiyê dest pê dike ji dayîktiyê dest pê dike nerîna me ev e ew hezkirina hanê dêl got tê wî zimanî binivîsîn lê dema tu tê tiştekî siyasî te binivîsînî ya lêkolînekî siyasî te bike ne ji bo qelsiya ziman belkî perwerda wê jî te nesten dibê jî ev jî yek lê ji ber te xwendina wê zimanê Erebî kirî dibistana zimanê Erebî te xwendiyê ew xwe dide pêş lê ji bo ew nivîskarê êgo her tiştê xwe daye Erebî yani ez û ew ji yani ser çi mezin bûyî ser kîjan wêjeyê mezin bûyî yani ser wêjeya a zimanê Erebî û helbesta zimanê Erebî mezin bûyî ser çîroka zimanê Erebî û medresa zimanê Erebî ew xwe di pêş got karibe wî awarî binivîsîn lê aniha em çima dibêjin yani ev 2 sal buhartinê mezin çêbûne li Rojava
مسئله کرسی زمان دبستان هولدان هاتن کردن و زمان کردی به زمانه کی بنگهین و زمانه کی پرورده فرمی و پیش روزا انسان کرد کار به زمان خو هر تشتی بکه لی يعني قال لك نمسكاري ما هنا مخابن يعني نجبو او نفساندنا وبرهمين كردي اللي بري خدن خافتنا خدن بشكي دي جواكي بشي جواكا عربي ويرد دون ديستينن يعني نفسكاري مني بنابو دنگ هنجي دي جهان عربا دو گيكي بنابو دنگن نجبو كرداد نفسين بلكي روشا كرداش خور بكارتينن شخور اتمسفيرا كردي بكارتينن او اتمسفيرا او تراجيديا كرديش خور بكارتينن اللي جبو كيد نفسينن جبو جواك قدد نفسينن دي ساعتها ما خوش يعني مدقهين راقهاندنا كدقهين وجواك هذا لي جبو تبيج ببي هيزك خرط و پیشروج و دما پیش وجاء كردي بلن بك مخابن الباش تخيل لأب كسي جو مثلا لزمان عربي ولو قرم بو ندفي دما هاني دم بيجن دفي قناغا جو لتي كرن قناغا بهارا عربي يعني شورشا سوريا يعني چناف لي بكرن هل وستك نا خواستن قالو قول همبر في قرمبونا هاني يعني باشه از مبحرتش بعربي خوندي از بعربي پرورده و حرت از دکارم بهتر بعربي وانتشتا لدماغو از چارچوبا در دورك كرد دبم هل وست گرتن جي لبدري يعني بدويا ما بتشتكي وها تنج يعني جو يعني بشكي ريزگرتن و حرمت لهمبر زمان خويدل همبر ديا مروف هناكي جو ريزگرتنا مروش ديا مرور هبش كداوير هب مرو او قاسي زمان ويجي باش جو هناك وناك زمان خوي ديامين دربرينه ده بيجبو مي زمان دايكي وقت دست وقت شعب وقت جوه وقت قركي وقت دل يعني نتشتكي خلقان دي بخلقين بآفرين تشتكي جريداي هب خزايات هي يعني او زمان جبو ما او انما سرا زمان جبو جو استفهم كرن بدم تم فهم كرن بو ايدش تفهم بك وتجارتي بك وبك يعني فرچاك جلاشي مروف اي زماني دايكي يعني گو تحرمت الله شي خونك لا شي خونك تحرمت شعبي خونك گو خونك تحرمت حرتشتي ديجي ناك يعني جبوني بسكاري ايه يعني بلكي دي بيجي طاقتامي قدرامي ناقي هو هيزا مني جو برسفا هيزا مني جو دهندري مدي بدي ازبري خدم زمانكي دي نراس جبر تهينكي خد بيفيد لكولين بكي تبي بيني جو تخرترجي بلي يعني شما جبر جهبونا تيا وايا يعني تم بيشيجي يعني انا وقت ما قلت يعني تكاري افاده خو بزمان سياستي بعربي يا بتركي يا بده اللي تنكار حسكرنا خو بزماني كي يقولوا دي وقت حسكرنا زماني دايكي تبدا نزير دما قضيه اللي هما بغوتن كي بيجي لسر مساله برهمته زي برسا خوي داوي بكم يعني برتوكا تي جو ام بخوينن ويا تشيروكا بيا هلبستا وكنجي به يا بيتر از خوازم هلبستی به از هول الدانا بكم وجوز كاربن دمك نيزيك ده هلبستي شاب بكم يعني كان بنارن بله ام جيبوه هي برنامج خو داوود كن قالك سباس يعني نزير ملج بوهات متى يا برنامج بو خاصمته اجي قالك كيف خوش بوم يقدر جان دي جاب بين سدي سد قالك سباس بوجي تماشاوان الهجا حتى برنامج كدن من خير وخوشيه ده بخاطر يوا سباس